ta dati pa lang. Thank you, Lord. At anniversary, di may isang nag-speak ijay ni Pastor Tony Achuan. So nga i-respect tayo mati speaker tayo, so nga datayo amin jay. Dengan tayo ti testimony na, ado tinainayong nga testimony na, nga barbaro. Hallelujah. Praise God. Okay? At the building gamin, no, siyempre, hanyo makita pa lang ta, nga na design. Aguray ta, ma-quarter pa lang, nagito'y architect tayo, engineer tayo, ta i-kwada, drawing da pa lang, blueprint ta. Amen? Tapno, pakita tayo nito Hallelujah. Tapno maawatan nyo, no kasanuti kasana din nga building. So nga dati, siyempre importante parking area. Importante diya Importante di panganan. Ta nailalasin diya minsan ti kaya ti tao de asidag kumatoy. Naman tayo nga mo ti plano ni Lord. Apa nga ipanda tayo ijay. Ado adi ti tao mo lang ijay. Amen. Iso nga, kailangan ada panganan, ada iskwilaan. Kasum na kita nga, iso nga, no kita nyo the vision, ijay nga ma-fulfill di Dati training center, Bible school, offices, studio. Hallelujah. So, ano magkaroon tayo ti radio, bagay na di tanang ato. Amen? So nga, hantayo nga mo, no, apay nga may kabkabil tayo ti kakasnyay. Okay? Adupay, iti makita yon to no, malpas ti building. Kaya dito makita ti panag-move ni Apo Diyos nga one imposible. Tano panunot tayo gamin, nuhan tayo labsan, iti natural, wano human point of view nga kuna tayo, awan, anang nga kaya. Ngamno ni Apo Diyos ti amom nga kadwam, kas ni David, kas kadagiti apostle, ni Noah, kinadumapay. Believe ka para sa mga atrasan. Nagiti nag-workan ni Lord. The Bible can padasumon nga panunutan nagiti na nangyari dito yan lubong. Nakita nyo kadidi patpatakter ti na duma trillion ti worth na. Hala nga billion, trillion. Kung apa yung nakaya na ngay dagi Hallelujah. Iso nga dagiti challenge kada tayo. Sino ti Diyos da? Iso mo lang di Diyos tayo. Iso kailangan tayo nga abuton met. Dadi pamati nga milyon, bilyon ti balor na. Tapno kaya na nga guyuden, druen. Dadi milyon. Ang kumangalangan ti pamati tayo ka 1,000. Dapat milyon. Ti worth na. Hallelujah. So, praise God. Kada ito yung napalpalabas. Damanan ti kabsat nga nag-donate. May salang da dyan nga kabsat. So, makita yun. Ti kasta ni Apo Diyos. Sino ti mang tigtig na ijay? Ni Apo Diyos. 2 pesos tupay kat narigat nga itid. No, nga. Even 200 kat din. So, madamdama dati, I expect no siyak pa'y, I expect this to happen. Nga danto ti uray may salang nga tao, itid na ti milyon. So, no, daki diyang agtatangs, daki diyang agpipray, Lord, sikat ikadwak nito Sikat ni may bagbagang aramidak nito so nga,
I trust in you. Kasi isong ada ka dyan nagtatangs. Kahit makita tayo move ni Apo Diyos. So, mababutan nga 700,000. Hallelujah. Amen. Awan pa lang kanyak niya eh. Awanak pa lang niya eh. Tagur urnungak mo't pa lang. Tibagsak kumot niya eh. Amen. Iso nga, hanta yung alimitaran ni Apo Diyos. Kukwa na amin. Praise God. Okay, so, pantayo di message. Stunto nga, malpamalpas na gito'y padasan tayo manang i-follow up. Kasano tayo magkaroon? The radio station nga sarili tayo. Tauray 24 hours. Tayo mag-preach. Hallelujah! Kailangan tayo ngayon nga kwa. Chalinsan di bagbagi tayo uno ti puso tayo. Hallelujah. Mamadlaw no minsan nga itinababot tayo sagat ko. Kurang angam kailangan bin natin tayo. Bin natin tayo ti pamati. Mamadlaw no ibaga mga kastoy. Amen. Kaglaladot nga imin. Ngayon ibaga tayo pa day. Ada ti makan kat. Amen. Ata na aabot tayo pa di ay. Ngano da jay ka atan tayo nga. Nakalisura de ngayon madlaw nga natamnay. Ti imin ta nagrigat mo nga abutan no minsan. Pero kanyak nga ro tatsalin sa ti sarili. No naramid mo ka ti kakadwa. Sino ti Diyos ta? Sikamat lang. Sikamat ti Diyos ko. Naayabanak, anak na nag-put up ti ministry nga decision ti ulo. Inayabandak dito'y. Kinatungtungdak, iti audible voice, vision, kenda dumapay, so nga naturudak, nga nag-put up ti church. Because amok kasi katikadwak nito eh. Kunak-kunak pa yari. So nga da kayo, amon nyo kumakas ti ministry tayo. Han nga na i-put up da ito gaputi laing ti ulo. Ayab da ito eh. Amen. Okay, so sublan tayo basit na dyan Ephesians chapter 1 verse 3. I-series ko basit ito yung preaching. Ito yung spiritual blessings and heavenly places in Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Si Ama. Niya po tayo ng Isu Kristo, ng Isu ti Ama tayo. Who has blessed us with all. Kita nyo diya, spiritual blessings and heavenly places in Christ. Sino tinang bless kada tayo ti aming spiritual blessing? The Father. The God of heaven and earth. The Father of our Lord Jesus Christ. Ket isu ti Ama tayo di na born again tayo. Isu ti tunay nga Dios nga nagparparang babaen karig di angels nakisasao babaen di vision audible voice kada Abraham, Moses. So, tinawin pakamot sarili na. Amen? Isura da jay Diyos nga na-receive tayo. So, nga isu ti tunay. Okay? Kat isu ti Ama ni Jesus nga apo tayo. Hallelujah. So, isura ito ti God of blessing.
Sunod ti Diyos ti blessing. Kat isunod ti possessor of heaven and earth, visible and invisible. Tigat na soan dagiti makita, kiyan saan nga makita, nga kinabak ng kukuha namin. Nga makita ti mata tayo nga physical. Hallelujah. Kailangan nga istadian tayo unay day. Kat sino ti kinkukwa amin ni Jai nga kukwa na ni Jesus. Kat amin nga kukwa ni Jesus na i-transfer ka na tayo. Kalam nakita yun ay. Ta ijay kayo nga ag-claim. No, agpipray kayo, ijay kayo nga ag-claim. Nga apay nga karkararag yun ay because kukwa yun ay in Christ. Because of our union with Christ. Gapuja relationship tayo kini Jesus nga natawid tayo de. Hanga gaputi laing. Hanga gapu iti physical strength. No di kiti gapu ijay relationship mo kini Jesus Christ. Iso ako na who has blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Apay nga in Christ? Wala ta kini Kristo nga rod amin ti dalan na dajay nga na-transfer kada tayo. Iso nga gapo jay relationship tayo in Christ na bindisyonan tayo. So nga nung makita tayo lang amin dahil tayo nga congregation dito edi sabay-sabay tayo nga mang-i-claim nga we are blessed in this church. Hala nga dyan individual nga biyag tayo. Hala nga dyan family tayo. Even this church, we are blessed. Hallelujah. So, first, kalam nakita tayo hindi pa naka-bless tayo past tense. Ito yung the past tense of God's Word. The Word of God ada ti past tense, present tense, future tense nga blessing. Ada dajay nalpasen, ada dajay madama, ada dajay umayto. Tagay amin nga na-receive tayo in Christ, nga blessing nga dito yung spiritual na iteden. Amen? So now, naibagak ti napalabas. Nga dito yung spiritual blessing ti mas ikan tayo ti priority kaysa di physical. Tati blessing tayo spiritual, physical, financial, or material. Amen. So, dagita di blessing tayo. Pero, hanak pa yung mapan di physical, kanda di, material and financial. Datayo pa lang di spiritual blessing. Numaawatan nyo ti spiritual blessing, nga hanta yung ginatang, hanta yung binayadan, ni Jesus in yung workout, ijay nga, nalakad ay physical blessing. Nalakad ay material and financial blessing. No makita nga umununa, jay spiritual blessing. So past tense, na jay, nalpasen. Hallelujah. So naibagak, ayan na jay, ijay heavenly places, ngayon ni Jesus. Kasi tugaw, Colossians 3, verse 1. Naibagak din na palabas sa gito'y, verses. Sige, basa.
If ye then be risen with Christ, spiritual resurrection na ita. Tahan na nga kasaw dyan na natay. Physically. Ti kasasaunat ta, ti sibibiyag ti physical. Nga, nakipag-ungar king Kristo in the Spirit. Okay? So, anya di biro kanyo, seek those things which are above. Yada nga to, where Christ seated on the right hand of God. So, naipakita nga hindi, nakipagtugaw tayo kay ni Jesus, nga ti number 1, nga naala tayo dyan, power, authority. Okay? Power, authority. And then number 2, ito yung makipag-rest, makipag-ina na kini Jesus. So, adati rest or peace, kunam na lang, peace of God. Si may sa blessing tayo, peace. Nadya makaidad ka na tayo ti rest. Okay? John 14:27. Awanti peace, ijabiyag mo. Jay tal na. No panay riribok. Hanga blessing diay. Peace, basa. Okay. So, tikayan jay peace, ngay overcome, jay trouble, jay fear. Amen. So, ngahaan kayo nga mariribukan, kinsaan kayong agbutang, because ada jay peace ni Jesus. That's blessing. That's number 2. Ngayon bagak tinapalabas. Number 3. Our blessing, a spiritual blessing, the Holy Spirit. So the blessing ni Abraham. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Namu tayo dihay. Pero basahan tayo lang tayo verse 14. So basa day 13 and 14. So, kailangan tayo de peace. Karadag yung gamin, kasano de peace nga rito eh. Kat ko na naadan, inbati na eh. Hanga kasla peace, tilubong na ito eh. Peace of God. So, the fruit of the Spirit. Nga the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, Holy Spirit ni makaited. Amen. Nagmayat ti biyang no adatalnam. So ijay peace ada pa lang no number ka manan A B C ada manan ited di peace. Natited di peace ijay mayat nga pa nagturog. Mayat nga panunot. So linyaman na ay no kayat mo. Ngabdag ijay ti spiritual blessings. So, ano, daking ka dagitoy, nalaklaka, the physical blessing. Tanya, the physical blessing kaya, dua nga major division, the physical blessing, number 1 is health. So, nga overcome mo ti stress. If you have peace. Kata mo ti stress, so high blood, ang ti ado nga tao. So, ti kasi stroke ang natamang pangato, ti blood pressure, ti stress. So, nung mapang kayo sa hospital, na-stress ka, kung nada. O, duti pan panunutom. Ngam no, dito'y gaya, mahilan ka, if you have that peace. Kat adan nga rod ta, insutin bati ni Jesus. Idi mahilan ka. Tamaturog ka nga rod. Hindi problema na, anak makaturturog. Ada ti insomnia.
Sige. So, tinadumahan na nga mo nga, talaga nga ni Lord ti healing, ti medicine. Amin dagi sa ibagbagada nga causes, iti sakit, no alaam kini Apo Diyos, maagasan ka talaga eh. Oh my Lord. Okay. Basa. Kanang na may kabagalita, na-redeem tayo ti curse. Iso nga napanan tayo ngay, blessing. Kat may sa jay blessing, spiritual, number 1. Okay, verse 14. O through Christ Jesus lata, so that promise. Ano yung promise nga blessing ni Abraham? Spirit. Holy Spirit. So nga ti Holy Spirit blessing kada tayo deta. Tayo iso deta ti partner tayo in life. Dito'y tata. Rabaw ti ka iso ti God nga nagiiyan kada tayo na Holy Ghost. Iso ti kadwam. Blessing diya. Nga di part ti kinadiyos ti Diyos sa lagi unag mo. Adaking ka. So ti kalainganan na ito'y. Powerful nga spirit na isot ng create the heaven and earth. So ti ayon ti wisdom, knowledge, understanding. Spirit of love. Spirit of strength. Spirit of fear of the Lord. Amin na kita, spirit of peace, spirit of joy. Nakita amin ti supply manan mo, ti spirit nga rito eh. Nakita ti spiritual blessing tayo. So nga kailangan makita yun, mabalin, specific nga maawatan nyo na niya ti spiritual blessing yun. Nga nalpasen, nga naited. Mapana kaya physical blessing nga dayay, magbagtatay nga duha nga paset na dayay. Health number 1, and then dayay blessing the body, fruit of your body. Di family, di anak mo. Amen. Hallelujah. Katay future blessing na, the body, agbalin nga glorified body. Hallelujah. Ngamsakbay na dejay, kailangan dejay spiritual blessing first. Iso nga the more nga mauawatam di spiritual blessing mo, nga naiteden, the more nga manifest the physical and material and financial blessings. So nga ikanyo ti importansya sa spiritual blessings. Nakita yon. Ado pa iti spiritual blessing, pati spiritual blessing diyan nga makikita ti mata. Nga daytoy nga physical nga mata. Ado pa ijay ayan ni Jesus. Nakaimbak ijay. Ngam para kada tayo diay. Woo! So nga ijay ko nga i-claim na giday healing, na kinabaknang ni Apo Diyos, ta kailan bumaknangak pa iti spiritual, sakto ibaga nga bumaknang ti material things. Hangko kayat ti bumaknang ti material things, hanak nga bumaknang ti spiritual. Because no kasi ti mangyari, baka ma-outbalance sa kajay. Amoy ti taptapat ni Satan.
So nga, ti ada the Bible, ang ka makapag-serve ti two masters. You cannot serve God and money. Kailangan God. Pag-serve kat ti money sumurot. Ngamit tapat ni Satan iti physical wano material things. Kita nyo kaniga po ti material things sa makigimong tinaduma. Tanagagat na unay ti material things. Isu ti adda di mind. So that binaliktad ni Satan ni di life ti tao. Pero ti tao dati ni Apo Diyos number 1 na. So nga subsublik na kayo dyan. Ni Apo Diyos ti first. Because isuna nga mismo ti ayan dagito yung spiritual blessings. So then baka He is our source. Source of our strength. Source of our power. Source of our authority. Source of our love. Our compassion. Source of our strength. Wisdom, knowledge, and understanding. He is the source of righteousness, holiness. Kat amin dagit jahay, no tagikwaam da jahay nga blessing mo in Christ, ijay mo nga ma-enjoy ti tunay nga blessing of God. Aduti na bendisyonan ti material, ngam, jay da kiti nga nag-suffer. Because saan da nga na-manage. Kayam lang nga i-manage si material things. Nung napno ka di blessing spiritual. Hallelujah. So nga kanyak inikak iti importance ti spiritual. And ito'y ko makita. Ano pa iti spiritual blessing? Of course, eternal life. Kingdom of God. Amen? Pagarian ti Diyos, nga tawid tayo. Eternal life. Spiritual amin da kita. So that day heaven. Yeah, hallelujah. Sige, no tsulatan na gijay, adu nga min unay da ito eh. Saan ko malipas nga sa gaysa. Kung kailan makita yun, at least man lang, ti sumagmamano, nga spiritual blessing you. Kat dito'y haan mo nga kaya nga bayadan. Haan mo nga kaya nga magatang tipirak na ito. Nga kaya nga gatangan tipirak ti spiritual blessing. Ang nga mabayadan. Kitaan nyo matan ni Simon Sorcerer nga kuna na nga bayadan na jay sagot ti Holy Spirit. Katinbangan kiti da Peter nga mapandya impirno. Isuna kanya kwartana. Ta ipagarup na nga magatang. Iti grace of God. So makita yun. Har nga magatang dayay. So nga numaawatam day spiritual blessing mo. Even nagijay panag-serve mo kini Lord, ag-change. Pati na kita giving mo. Ag-change. Kasi ura niya ti ited mo nga material, financial, the kingdom of God, han mo nga maikumpara jay naramid na kin kay jay Calvary. Sura jay ti gapuna nga dagiti daduma nga nakakita ijay uray ti biyag da physical kaya da nga i-sacrifice. Kapo ijay. So ano basbasak? Dengga nagakin basbasak ijay. Teaching ni Paul. Kung na ulit pa'y maidatonak. Naku na Jesus. Ilibak nito yung tao.Ag-asam tinabot na ito eh. About jay heaven, jay blessing na jay heaven, na nga tunay, tinaabot na nga revelation.
ayat manan ni Apo Diyos naunag-unay itinaabot na piman. So nga pat di biyag na awanan serbina nuhan ng usaran kapag serve ka ni Jesus. So na pa nag-serve na kasjay ti ka kapursigi na. Tada dyan na awata na dito'y spiritual blessing na. So nga dyan ti kararag ko mat, Lord, i-reveal mo mat kaniyak more and more. Ito gospel. Anya ba nga talaga? Ti mas deeper a message na rito'y my life. Kunak-kunak. So mayat kay kararag na gito'y. Kararag yung maawatan niyo. Kaya tumaawatan niyo, awan iti serbina tagijay physical. Amen. Tagijay physical blessing, material blessing, financial blessing, an mamaikumpara. Kada gito'y. So, next and last point, kailangan na makita yun. Praise God, ituloy tayo rito eh. Amen. Verse 4. Ephesians 1:4. So makita yun, ijay, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Amen. Amen. Anya ba di may isa makita yun dyan? A blessing. Holiness. Amen. Nagbalin tayo nga holy. Woo! Mapantayo ka di ijay King James Translation. Sige. According kita nyo before the foundation of the world. Kanang ko'y bagbaga na ito, iti tao, ti pinaka-special nga creation ni Lord ito earth. Kat ti purpose na, i-create na ti tao, aramida ng anak na in Christ. Ngagbalin nga hulin without blame. Amen? So, sige, basa. Amen. Tidak dumay kasana na jay, at tuloy na kuma na ito pero naduma na. In love, kung ano kuma, mapan nga daw sa verse 5. In love, having predestinated us to the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Iti may isang blessing kanyak, ti panang adapt na kanyak as His son or child. Nga holy child. Blessing kanyak ni jay because son ko in workout. An nga siyak, tinangarami sa sarili nga holy. Inaccept ko lang. Ni-receive ko in Christ. Kat kaputa na receive ko nga I am now holy, agbiyaga kay jay nga holiness. Kamdi may isa nga pagragragsakak in bilang dak nga anak na. Abay nga blessing kiti ni ay. Nga nagbaling ka nga anak ti Diyos. Nalpasan ba di ay? Yes. Di na born again ka, nalpas. So that is your spiritual blessing. Anak da ka ti Diyos nga holy child,
of God. Nung makita yun na kita, di tayo nga may apply ijay physical. Even in your material blessing, no mo nga huli, tibiyag mo, pati pa nang usar mo ito, jay blessing mo. Jay bagak, nga ni atsuan pa lang kat na i-reveal ka niya na yay, nga ni apo Diyos sinang blessing ka, ti material things, ti kwarta, han mo ilaklako ti gawid. Gawid pa lang mo tinbaga na. Uray ko man ubuwalaeng ko na. Ngamno da gawid na sa bali ko. Kasi, wan pima na, iso nga, apay nga kayaam diyay, no amom nga anak na ka ti Diyos nga, you are holy child. Tayin anak na ka ti Diyos, ijay holiness na. Kanyak blessing pa diyan. So na dati meditate ko, itapnoy ti kasa, tibiyag ko, panang usar ko dito yung body, mausar ijay holy things or holy activity. Amen. The activities nga nasantuan. Even my money, my blessing. So makita yun din, bagak di napalabas, kaya spiritual blessing mo timang protect the physical and material financial blessing mo. No awan da spiritual blessing mo nga gitoy, madadaol ka ijay material blessing. So you need spiritual blessing first. So nga dawatin nyo na ito yung i-reveal ni Lord kada kayo. Noan niyan, itiko kayo. No sino kayo in the spirit. In the spirit realm. Amen? So ituloy tayo ito na gitoy, but kahit kung agi-pray tayo manandata, more pa yung ikararag tayo ti revelation. Amen? Hang kayo maumuma ijay prayer. Because ni Paul, kanayon kuda kayo, ay kararagan ko na the Ephesian Church. Umay ka na kayo ti wisdom and revelation in the knowledge of Him. Siyak tubay. May kasaba, kararag ti sarilik. Reveal this to me. Reveal mo my spiritual blessings in my spirit, in my soul. Kadang ko kararag na in my life. Halos inaldaw. Ken halos iti ministry. Lord, i-reveal mo ka rin iti congregation. Iti i-reveal mo kanyak, i-reveal mo ka nakwada. Ta isurok ka nakwada, but I need revelation. Amen. So nga, ti pa nagkarkararag, nga no minsan mailihan-lihans kayo, sa bali no minsan din panangilihan sa kayo, ta healing. Healing ti physical. No minsan mailihans kayo, ti impartation ni Jai, revelation, anya nga revelation, revelation ti power. No minsan mailihans kayo, revelation, anya nga revelation. Dito'y kuma, revelation, iti spiritual blessing. So nga, iti power ni Apo Diyos sa work, sigun, iti patyan tayo, ken ikararag tayo. Tumaktar tayo. Hallelujah. No pa'y tulungan nyo ti bagiyo. May prayang kayong tulungan nyo ti bagiyo, no agawid kayo, meditate kayo. Dagitay note you, padasin nyo ngayon ulit-ulit nga basahan. Even to pa, di pa nakailansan ni Diyos si J. Cross. Mayat ngay kararagyo. Ipakitam na talaga nga nailansan ni Jesus. J. Cross para kanyak. Pakitam nga inala na amin. Iti penalty. Iti sin. Kende basol. J. Cross.
Katadjay para iti panakapakawan ko, para iti panakaset free, karag iti penalties. Kararag yun ay, tauray dengdenggan nyo, no awan the revelation, hanga maging totoo. Uray no agpaypayso nga talaga. Maging totoo lang ijabiyag mo, no mai-reveal. Ket revelation, ada iti rukod na ni. Ada tinarabrabaw nga revelation. Ada tinaununag. Ada ti mas higher. So nga ti revelation ngumat-ngato nga ngumat-ngato. Mununag nga mununag lumawlawa nga lumawlawa. So the first nga pa nakay-reveal naging ka. Han pa lang iso. Iti kagupugupan ti amin. Han pala nga dito ti fullness. Kailangan pa iti more revelation. So ragita ti kailangan nyo, brothers and sisters. So now, walin nyo abay dito isang, if you are interested, if you are willing, hallelujah. Thank you, Lord. Kantaan tayo na ito, no pa na-open di mata tayo, spiritually, but we need more revelation. Nga ma-open pa more and more. Ti matatayo karag ito yung spiritual blessings. Open my eyes, Lord. My spiritual eyes. Ti kaya tayo asawan. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes. Open my eyes, my spiritual eyes. I want to see Jesus. True revelation. Revelation knowledge. Open my eyes, Lord. Hallelujah. I want to see Jesus. Come on, pray. Just pray in the Spirit. If you have the gift of thanks, Lord, I want to see Jesus. Yes, Father. Open my eyes. Yes, Father God, we pray for revelation knowledge. Reveal these spiritual blessings that we have in Christ. Open my eyes, Lord. Revelation knowledge. I want to see Jesus. Oh, yes. Kailangan mi nga maamuan nga we are blessed already with all spiritual blessings in Christ because our relationship with Christ. Pakita mo na nga blessing, power, authority, Holy Ghost, peace. Pakita na ito nga life. Pakita nga nagbaling kami nga anak mo. Open my eyes, Lord. Amin na ito spiritual blessing. To see Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Open my eyes. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Yes, our spiritual eyes.
Open our spiritual my eyes, Lord. eyes, Lord. More and more. I want to Hallelujah. see Jesus. We want to see Jesus more and more in our lives. Open my eyes, oh Lord. Yes. I want Yes. to see Jesus. We need revelation, Father. We need higher Open and my deeper revelation. eyes, Lord. Oh, Rabababahande. I want Shikalabahande. to see Jesus. Oh, yes, amen. Oh, yes, Open amen. my eyes, Lord. Hallelujah. I want to see Jesus. To see Jesus. Yes, Lord. Open my eyes, oh Lord. Oh, yes, Lord. I want to see Jesus. Come on. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus. Yes. Reveal yourself. Reveal these spiritual blessings. Reveal Jesus by your Holy Spirit. Kaya't mi nga talaga ti reality. Kaya't mi ti tunay nga knowledge nga mang change iti pananaw mi. Mang change iti biyag mi. Father, so the writing and laying on of hands, impart mo the revelation knowledge. Ma-open lagi di matang spiritual. In the mighty name of Jesus, ket amin nga spiritual blindness, ma-break. Ti power na iti biyag na gito yung anak mo. So we command every spiritual blindness, the power of spiritual blindness, be broken in the mighty name of Jesus. Ma-break kayo karag ito ito tao. Kita work the revelation knowledge nga mangi-reveal karag ito yung spiritual blessings nga kukuamin Christ. In Jesus' name, amen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, oh Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord.
I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my Thank you, Lord. eyes, Lord. Thank you, Father. I want Pour out, to O God, see Jesus. the revelation that I think a church
Today ito yung ministry. Open my eyes, Reveal mo ka na ito yung taon. Lord. It is truth. I want to see Jesus' name. Jesus. Hallelujah. Open Shakalabak. my eyes, Lord. Oh, yes, Lord. I want Yes, to Lord. Yes, Father. see You're the God of Abraham, Jesus. the God of revelation. So na kayo kabsat, may isang ay kararagyo na impart ka na kayo na gito'y nga may isa nga drone nyo, kararagyo, revelation knowledge. Kararagyo may reveal kada kayo na gito'y dengdenggan nyo. Kana nga maging totoo, ijay spirit, soul, and body. Shakalabahandi. Ondalabahaya. Shakalabahandi. So nga i-receive yung i-receive. Because agpaypay so ti Diyos. So natin nagparparang babayan kari the angel, burning bush, cloud, nagisasaw ka nagiti, inmununangam na tayo. Ngamingga na tata, He is still the same. Trust in Him. Hallelujah, Father. Commit mi latara ito yung church. Commit mi latara ito yung taong. Ngayon, apon mo, iiyag mo dito eh. Di kailangan may revelation. Kailangan mi nga may reveal. Di kina Diyos mong katawan mo lang makay-reveal dito eh. Nuhan nga sika. Sika ti makay-reveal di sarili mo. Babayan ka ni Jesus. Ken babayan the Holy Spirit. Nga maawatan mi lang amin na gito eh. So thank you. Iti more revelation nga work. Iti na ito yung nga tataong. Iti na ito yung church. In Jesus' name, Amen. Hallelujah.